imaš gošću? Maja Horvat iz Croatia osiguranja. Ivano Balić, drago mi. Sve sam pripremila, brzo smo gotovi. Kako ste se odlučili za ovakvo osiguranje? Pa u Europi nema sportaša koji nema ovako osiguranje. Dakle, napravit ćemo policu osiguranja od nezgode za sportaše profesionalce. Tako je, ovo je grup sport, a ja sam već puno žiljak. Osiguranje nezgode pokriva trajnu nesposobnost za profesionalno bavljenje sportom zbog nesretnog slučaja ili bolesti, a individualno se može ugovoriti i naknada u visini plaće za 6 mjeseci u slučaju privremene nesposobnosti, naknada troškova liječenja i putno osiguranje. Ne morate mi ništa objašnjavati. Kad su me prvi put polomili, mislio sam da sam gotov. Niko nije znao koliko će trajati oporavak. Polica je ovdje i vi možete mirno spavati. Hvala. Dobra odluka. Čestitam.